O lo te vava ia to le ua mai lunga le whaata penanga nanga le ua mai le aso e whai ai le whainga palota a vai monga tolu. O le la ua vava ia tunga o le ua mai lunga sui e tolu a na mua lava mai le sui le HRPP ese mai i le whionga ia taioli mo le fast. A le ua aluaru le ua uto e vai tunga pe o le ua au mai lunga malea ma le sa whai ma minista o tupe. Ia ele to na male la ina na amata mai o fasta e umai ua kiki. O lo faile la to minority government i lalo o resap. Le to na male la ina le fionga ia lau timu ia. Lesi. Ai to fo i mai la le fa matalanga i le tato informations le le atoa. Pe ana fai to la ta to atu ia a or fai nga malo te mi nei. O mo foi na faini na fiso ta inga mai la to ta o tonu iai le au ngor so nga beta ina na fai lo atu o le au te vai atu o le la ta mo e mai le si o ri ia ia ai te le la se so nga i tu atu le melia e me a fale miliona le na fa ta wina mai e lalo o le la to pulenga le sap Maka fai ko ave ko kangi a al fai pure wa e kai mi ka fai e isi ko maro ave ko kangi le fai ave ko ia la si tatu mata pe le ata tifanga la langa u ka uel mele o la ka kifanga sa o le leila u fa afsiri le atau ma tu mai wa ese fai nga fa masingo le wa yai wa ko ava ku ai ko kongu ko ka sanga ku nga kai ko mai kuwa ai musu ai ma tua e yai lona o le mele na musu ai e talia le toi ave tua ma fa paui tua o le tangi atu iloma fa sanga ya toi lupe a tonu sa yai ni ana mafuanga a o le mela lia e le ai masanga mafuanga wai kasi lava mafuanga le kangi ai ia vai lua o le manga o e kakala mai e malor pro keki le wa kakala e ala il fa ko fala inga ya le ku malo e le o awala tu se fa masino ngalo winga o fa mtalanga o te le lo la po le ha se isi se o va ku sing e avatu wai te tauna to e vetua ai fa mau lava fa masingo nga ka fio fi pe ka fio la me ko fa winga na le tau vatua le tau ya te tailo tau ese so fina nga o se manga ku fo le langa lo fo ku me sa ku ya ka ko ai po la me la ku pole nga vai so pa fo ya kule il kof ai sure se le fie so ngi o me fai fale ele o leo te va vai atu tu no wale fa fo ma wale tu no o leo te va vai atu o le ta pena nisi o le ta pena nisi o le o esa i to tonu le whainga malo o le sap. O lo te vava ia to le ua mai lunga le whaata penanga nanga le ua mai le aso e whai ai le whainga palota a vai monga tolu. O le la ua vava ia tunga o le ua mai lunga sui e tolu a na mua lava mai le sui le HRPP ese mai i le whionga ia taioli mo le fast. A le ua aluaru le ua uto e vai tunga pe o le ua au mai lunga malea ma le sa fai ma minista o tupe ia ele to na male la ina na amata mai o fasta e umai ua kiki o lo fai le la to minority government i lalo o resap le to na male la ina le fionga ia lau timu ia lesi ai to fo i mai la le fa matalanga i le tato informations le le atoa pe ana fai to la ta o to atu ia a o fai nga malo te mi nei o mo foi na faini na fiso ta inga mai la to ta o tonu iai le au ngor so nga beta ina na fai lo atu o le au te vai atu o le la ta mo e mai le si o ri ia ia ai te le la se so nga i tu atu le melia e me a fale miliona le na fa ta wina mai e lalo o le la to pulenga le sap e ke le la se suenga ke le se suenga e wa batua tai e lunga pe na fai atu
ta o to pe ola to suafa langa la o mono fa ilo ile tu lo le fainga malo ai mai se le intel mal information se le o mau er tato officer o nei ni usila o se company te le to tonu ni usila le na va 12 miliona e va tu lungo le fainga malo le na se ima vai tu nei ilalo ole caretaker government minority government o le la ia le suyo le minority government o ia sa ave mingiska o kupe a o lea e sau o le tatou intel le sau o kangakanga i le sau wel whaakau mai kukongo o Samoa milionga ka la le whaatau o mea fale so lo kei lo mea fale ngei le aka ua e le lo pe whaingi mawhau ia au tilo fo mea fale ngei o mea fale wiki kala ngoa kua e uwe ko se mai le ngofoa whatunongo winga remote control o mangare omi e unga ise ngofoa mangi mea fale e sau haa mai sau ipuki ma me whapena matua high tech ka me o whai o le chim ko o le toi ngat e le na o ni mea fale e ilo utari tonunga na watu umai i mo me tūlanga fo ile le o whareta ele tu lo whafonga mai te tonu o sink o tu ainga vahenga o mu whabena whaotonga ino whali o e whangangi mo mea o le whamatalanga lea au mai awa o le atoanga la ota atu le whainga malo le lato suesue nga o lato fo e mawhaina release umai i le atoanga o le whaatau atoa ai o le au mainga o mea fale e ave whaatau atu i lalo le malo o le whesili la o yengi kakou ofisa i Samoa ua yengi mea fale whapenge ai e whaakau aku whapenge yengi mea fale se oka milionga na paule mea leu tei loa e tangata o le sap ka koruia le sap e whaafai ngofia ka whamakala e iei tangata o le sap lea nga whaila ko whare fau ia mangisi o le HRPP alo inga lana lea leina whai atu la te tala ia se ia watupea se i whaile suenga i Samoa ia pele o se vaenga e ono tatau wai ona toe seu sila ingisi e kau fukuri paroka ai pele ingisi o lea afia mele o la le afia whawhia o le ke wakule afia lau ki muia o ia sa miniskau kupi o ia sa miniskau tupi o whaataunga nei miliona whape nei le ataua a le fulu mai lalo o le poroketi ar fono whaavai ai sau lungo o le malo e iei la utari tonunga la e whaafonga mai fo i whainga malo o le fast o le mingi skau kupe ma le pale mia o ka hankala warunga ia maramala mai me lo me uma yes o tangata mua ia la warunga le ingo le sila fiainga o mea ngei o le pu le kupe le akungu ia ma le pule sirisiri aku ngake io inga me uma o kakala e pule kupe po la vai ia kupe o mingi skau kupe a o le authority e sirisiri aku pare mia a la ko o lo manguia ai o le winga le na o le ala tonu lava le na e ta oto ia iri suenga pe no fetu le na ma amata mea ai wa ia ili tari tununga e vatu loa langa o le la whaafai ngofi o la ua in power le government ia le fast o le laku angava lea o lea o le whaia o le ami o kongu ma le sei ma lea ia o le na e le milionga so le koi kia milionga ma le afa i le tupe Samoa le na ia wama makauri fo ilu super senge le kiuke afu e matua ova ai le kauri ai le freight mana tua mai la miliona ni usila le ataua so o le tupe Samoa e tasi lima pe aka ko alu le minimum rate le ara mingai ka la ri musu senge ia o ke ro kama ye special rate ki kele ku ye lunga a faila tau te alu to inga rate foi le agree ai fale fa pe nei tato alu le rate mo lunga ta la fitsu se ne a por ta la ono no inga kasi ke siongo milionga ka la Samoa fa o popo ai rola ia le markiu ke ma me uma fa penga ia sa freight insurance o ia le freight matulang fa pena ba kiu ke ia siwala va ku ave foi ku au ia ve foi ku e wala fo le va ku runga maro le va ku runga ole fainga o le whaatau
e sawi lunga o malo mamate mai tatou langa o le pino fatu ina ne I save utele ai le file mu o le so enga ala uka oko kuia I latou ai o le whaataunga o le au watu I lunga o le malo a furniture so le fisili ngai ai se kako vaenga whape nga lau mangu ia mai lunga kai mire ngoi foi le sapi te tonu ua avatuaini ni no 4 miliona a ofea o ye me yanga ba la nga kongwa wa te tau na matua su o le company freight ai ia akako woi me tele o fato tau le pua malafo alanga o le information le sa ele se like maka mai ngake mara malama le mero kargo kwai o tama fa na uya nga processing ar ko siaki le nga mai milionga kam fa nga usa mo ele va ko marnga menge ke o ko fa pia hu o ngai kama fa nga la nga kilo ai malako processing ia nga o kanga kaya lo fo I Samoa e ke inge me o ko faia alo bingala na lele nta faia e o ai kanga kaya safe is let us set this straight for lele ato e maka o marco aquele wera peke fia ile fast peke ile fast e maka umar po kala miringi o tangata foi mata mafana wi fa ngaru ngai I kampangi lau te langona umar langona fa tasile a le atawa o le leang o tangata ayafu o le ala le na so o se mea pi o ai ko ke faia o ko ia ko ke o mai fai mea pi o kampangi ngai po fia lava e ai ko ai nga fa kau fo ile le e karia ngo fie kanga kaia e ai ma fa dau e matua e uma ko pa kua ai ai u ko kanga ka fa pe really $1 million furniture ale ava kuilunga o lea ia nga ai sangi mai ai o ko ngai o kupi len aluingana ele corrupt ele nga oi ele kanga ka uma ia fainga ruenga kampangi kekeli ala na le ala ina na liki mai ka ko info le ala ton wal na o manatu ava tulunga la ngai silsila foi le ya tawar melia ole atoanga pe no fatu no so ka ya ku Samoa wa vakule information si Samoa mtulanga ai a fai ka wanginga ku lunga I e ka ka wanginga langa a fai vifo lunga ka au kure ai samara wa ai sali Samoa ha la ma fu anga la lai fu anga le ai tu te pole on sa mai tato wa tato fans e okay mai loa nai vaenga ye tau fa se lau pasengea nga se ki mai e la tu failoa ale failoa ko ma mo failoa mai le press conference ale ala fionga de pan mi Samoa el temi mtustal au tu te pole al temi le nei ono lo te va ya to le la matan tau ta mo ele si au vaenga o le fesidi e responsible le stangata le email le fisiri ku piko nga fa makalanga o lauke mu ia sa o ia sa mingi ska kupe i de kaimi ole kaimi le wa sawa yama va i fonga va no o upu mama upu tautino o ia sa mingi ska kupe o fisiri nga ia mala malama melia le o fisiri nga le make vakua theories o ia mala malama ile melia o ia ilo e me aku doa so mai la ka o grupo se uma ma fo mai grupo o so mai ronga kai runga welcome back to that guy ai o de fisidi to fo mai lau sunga lau ki mu ia o e le sa e mingiska okupe o e mana mana ma fa ka unga le ai fa maka ele o ele sengi ai I'm just saying fa maka ele o lau sengi de ke sengi si akile ai a vai o e nga sengi ai sea o la longa mafu anga wa ko me Samoa ai mo ai o ai ngafakanga sirfia fia me miska o ai la sesio o ko o ai sesio o ko kulo le la vatu o ai sesio o ko le sap e ai sanga freight company e sesio sanga freight company lakingo era
Lai o le mate tangofi e tau tu faatasi ta mai fasi ma o le paso. O le mate tangofi e tu faatasi. Do you know the reason I like uki ngā me leli at honestly ke lor mafuanga. O upu ya makala ia wala lau i le whai ngā mālo i se lau di masfuru le kufa. Ai vai ai. Le wari foa li whakakai ngā la mai pia ia kofi lau ringo. La lau le ngā oi wha mai waku kulo wana whionga pāri mia malanga whai ngā mālo wa ngā oi iafu ka ngaka ma mea uma. A o lea e ave transparent kufa. If so soangi ai a inga. Ai vai mo baka kai mele fai. A le ngā mere u whai la uri. O se ngā. Conspiracy. Se ngā wa. O se ngā oi po se ngā wa. Conspiracy. Na. Whaaf tai tele ina i tātou tama whanau. O lau whaaf kai kere, whaaloko ke le inga o awako ke whiwhi. E eisi ese ngā le isu lea. Le la whatu. E eile ese ngā le isu lea mar pack and save. Yeah. Ke le longa ese nga. Ke le yo longa ese nga. O tau fo ila ia na mai ele tato intel lea. Aua ko ke pole ele ai se mea leila langa mea ia lea. O fa kaunga fai. Pa wale mea la inquire mai Samoa. O le avaku le leyo le lisiki makulanga uma fa penga. Ma le lisi o item nga fa kau paunga. Ele se mea fo ile le fa pe mai wala ku se si ma wale kema walu a ngoi fa kau ele kongia. A mea ngā personal theft. Ole melna e faisi nga ma ale au melia. Political theft. E roi, if you know what it is so la mai mafan. Mona ko si le fi o fa o ke kele ngei o ma ua le o pu le kele o fa o. Wei ma se ho. Ko ke fiu o je si me fa ye menga. Au foi ko ke Euskaria mo mai o ko ku disima o le Euskaria. Marka ko vai au ko ke o e mo wala ko ke foi ka ko FBI ma si ai lai tau lai o. Au ko ke o mai fa menga ingai o le ma ke ngo fo ko vai. Ne foi ngo mai ia makalasi la loi wedding konge. Fero wa isolo ia manaturele malanga pasi e siaki solo uku. Oi. Awo foi ko ke America la ngo nganga ko lena ma wo ko ku le pa fa faisu. O se si mea. Ia ki roi. Ele fio fo isenga langa yer ka malo musi o isenga. Ele fio isenga. Ele fio fo ia pa. Ele o ia. Ai misi apa. Ele o ia pangira e misi. Ele o I fe lava ele o nga lang I Asia lang o lai ia musuding. Vai. O isala elu le free visa. Ele ai la ia o isala elu ma di mai o lai fika yo. Ia sa ofo. O lai ele le se mai. E mo ia ka fanga o lai ka roka pudu. Oi, ai ase se o lai isala elu. Oh. Mau lo ke kire ko foi mai. Ja. Kere ka kai afir meso. Mi skau ki uke. Le te fai tuai. Wala ka e afir foi el mere. Tuala le la ma ka ngofi vari ya wala ngor information ngai mar intel ngai. La wo fata o to atu le vaenga te le lava. O le foi e fata tiar ma ya le wa. Ka o le sia ma wa. E ai ono le ana avatu I Samoa. La la ye nei vaenga taru sa mai se tau. Au ki roi ele ro professor kua. Ana ona fa tu fa pelitala. E maka ukia la aka ko wo ngai la fa lenga fa ngi fo me ngai. Le ata wala la ta ona ta no le theory. Opinion. Mingis ka ku pe ole ke te kare ka kar ngoi. Yeah. Mingis ka ku pe lo ki muia. Yeah. Palmia. O mea umangei ele mawhainga whai ai lalo le reita ele isi la fia el palmia. O le kangaka e whailanga freight o la kingo. O le mingiska o kiuke ma le wakunga I kukongu ngei mea o kuala pong whasi o sui palmia. O le kangaka nga makua ke le la ka vai aku ilonga whare kele o lo whau mai makulanga uma whapenga. Olo mafia mei. Langa lai fare fo fia mero fanga. Yeah.
ese mai ngisi o faingi la ko farka vale ngisi me ale vai yo le tati tango vai de masu esuenga o fainga ngar masu esuenga le winga la kala a e kango lai ko fa kasi me so le fe ka wile le fa ngi fo e fe ka wile le yo fa ngi fo per spanna oli yo e va ko le ya mau le elen ki o to mo mai la kanga kaya ngana ko faya tailo la utala. Do you know the saddest partly at all? They did it or done it deliberately for lili. Malolato mafau fau e ko e fo yu mamai. Na fa mo lunga malo. Yes. Yes. Ole mafua anga le na e lo utali tonunga na faya i meia. Ele e faya le a taua maselangona e faya ina. Lenga a e faya masaro salo. E ke le son ka firi sa ngoi me fa pengi langa e aka mamai e maua. E koe maua uma. Ai na fai malo lato siwa. E toe fo i mai ua lava le lato mele na fai. E fa apea e fa sofia i loto tangata. E toe avatu e fa atuatuanga ya i lato. Fea nei. O fea ngei ua fai iai. E ma eu le alofa o le tua. A kau masua sua le ipu o le ane me kupu. Masa, e o so i fafo. Wengala na le tati fai atua i lema. Ai po fea nga stoa ingi mea. Ale e umalo le mea lea. Mau ki ngoa loa. O so loa marasuenga. So e. Warehouse o le. Mana tuana na mauar fa maunga uma me uma o le i nei matulanga mauar ki riva. Po olang i kemor ka o le wafu ma me umfa bena. E se su e kau ke maua uma. Ai mau tinoa se mea ina leanga. O la ufa o ngā ia ngofoa ma me uma me a fale. So le e langa a ka ume a fale le e halu. E la kuai makivi. O a ke roko inga paipa ia ma me fa pene i pe ata va ai. Ke ro e touch screen o ma me uma. Kairo foi o tau ni kau ke kami miro i Amerika. Kiro kamai ke la kua remote control. E kuku la rori. Soli. E singo fo nga so le boka sa fa e kama fo e le ka ke nga ro ka sa fa ya ver ke ro ka kingo. Bolomi ka i ka ngo fo. Sa ya mo. Fa vela fa maru. Ya. Ke ro ko inga ngo fo manga le kama seki ke kele ho ye ka i luas fo wa fele. En fana ki muia nga ru fa nga paro ka le ka wo me fa ping. A fa no te fa te su e meia. E su ele le meia. Kaka wa su e. E no e fa tu la utala. O le fionga ya la utimu ia le o se sifo o se tangata. Ya na te fa yatu. Peita yo nei mena tula i mai ma la tau filfilinga so na na tau filfilia e disconnect ma filfili ese ka ko mau ma ka ko ngunga ale la wa vene me ma me wo tu ai manu ma yai ro ma me nei manu ma yai ma fa nga fa ka ngunga ngai o fisiri la a wo te feita mai a wo te feita personal at least ai la se ko justification ai la se me ko ke o mai e justify ko fa ka ngunga then I guess ki mo la vongo no pokala. Yes. O mai fa makana. Fatu a mawala se ava no a tau i fo i fa pe mai ya. O me fa mai ori au ko fa mai se langa o le wo ye fa ma ni anga moi. Ai paula me ko ke o mai e ka o mai. Ya o le milionga nga le ska ngo me ori ia. Ya o me la ia o me ia. Ya. Ai a fai wa mautino lo ni me na fai wa abuse sai. Lo la tau watu e tai le tunu mo stay mi va le tu mau i lo la kar ko nga a ke le fa mau nyanga i o le a fiet suilia e le kaunga lu ye me la fa fenga on ka le fa mau ngi ko ka mo fo ya o ko le government le ketek te lo ni fa le tu lo wa ni fa ta ele ma fa le fa pena tangata ki lo ayo ni ma por fo i pi wa kausi kaili fa tono tapi au o ma me sa va vari ka ngaka
pe fale lau alapi ia io le ia o malie loko au fai ka wo la wa mai mo matua to malie ato to io te longa a so ta ia tu lava ele so enga sa moa le anoli ato tatia tia la to e au mai ngoa ia lunga ma le au telenga la to tu sa mo fa nga malo peno fa yetu wa uma so ia sa ka ko fiu e ku le mea ai le pisa mai fa nga malo sa ia fia me al temel nei ola o sui le fa nga malo sa o le pale mia so e aka o ko la me ele ka ngu e uma mai le update ka pena se ngona ne fe